kwirwanaho, ahubwo tugatera tumeze nk'amadubu. Afandewe ibyo byarabaye, icyabaye ni ukutaruhari. Ikaze kuri mwese bakunzi bacu ba Tuzatsinda TV, twongeye kubasuhuza umuherereye mu bihe bitandukanye y'isi, tubarekera amakuru yacu uyu munsi ku itariki 16 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2025. Niba mwanya muza tube turebera hamwe amakuru avugwa mu karere hirya no hino, twibutsa ko byose cyane ko wakanda subscribe ukiyunga mu bandi, ukazadora ibiganiro byacu ku gihe tukimara kubishiraho. Uyu munsi nashatse ko twabanka basesengura muri kino gitondo cy'uyu munsi, tugenda turebera hamwe dusesengurira hamwe ku bikomeje kubera mu gihugu cyacu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho ihuriro rya leta ya Kinshasa n'abambari babo FDL abarundi bakomeje ubushotoranyi bukabije no gukomeza gutegura intambara zeruye. Ni mu gihe yaho hari ibiganiro bya Qatar i Doha byarebera hamwe uburyo bashobora guhagarika amakimbirane binyuze muri diplomasi mu nzira z'ibiganiro. Ndetse ku munsi w'ejo washize twababwiye ko leta ya Kinshasa n'ihuriro rya AFC baganiriye bavugana yuko bakwiriye gusanya amasezerano uburyo bakwiriye guhagarika amakimbirane, bagashyiraho inzego zirebera hamwe guhagarika amakimbirane n'intambara kugira ngo bakomeze inzira z'ibiganiro za diplomasi kuko nizo zonyine zobageza ku mahoro arambye. Ariko byatangaje abantu, bwarakeye mu gitondo ku munsi w'ejo ku itariki 15 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2025, nibwo leta ya Kinshasa yatumye za drone nyinshi muri teritwari ya Walikale, barasa ku birindiro byinshi ahagenzurwa n'ubundi n'ihuriro rya AFC Alliance Africa Congo AFC M23. Rero ibyo byose bikaba bikomeje gutangaza abantu, aho leta ya Kinshasa ibyivuze uyu munsi ikomeza guhinduka, yagize umuyobozi mubi bire birarenga. Ubushize burya bari mu Bubiligi, mwabonye ko Tshisekedi hari byinshi yemeye avuga yuko umuti w'ikibazo kiri muri Kongo ukwiye gukemurwa na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, ndetse nawe ashakisha gucisha bugufi avuga yuko bazavugana na mugenzi we Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bakarebera hamwe uburyo bahagarika intambara ziri kubera mu gihugu ciwe ca Repubulika Demokarasi ya Kongo. Akimara kugera i Kinshasa, kandi ibyo ngibyo byari yavuye mu Bubiligi, yabyemeje yuko cyangwa se yacishije bugufi avuga yuko ibibazo biri mu gihugu ciwe cya Repubulika Demokarasi ya Kongo umuti wacu ufitwe nawe ndetse na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ariko u Rwanda rwo rwama rubyanga. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Rugendo Hongiriyehe avuga yuko ibyo ngibyo ari ibya Tshisekedi wenyine yibwira yitekereza, ariko umuti w'ibibazo byose biri muri Kongo ufitwe nawe ubwiwe. Aho twari tubikuriye ni ahangaha Tshisekedi akomeza kugenda ahinduka, urebere yavuye mu Bubiligi asa nk'umuntu bucishije make, ibyo yari yavuze byose atakubwira Kinshasa apfe kumutera ibyatsi. Abanyepolitike batavuga rumwe nawe ndetse n'abandi baturage yamahinduka avuga yuko ibyo ngibyo ntabyo yigeze avuga. Muri make ni perezida utagira decision, utagira ibyemezo nk'umuyobozi, ukomeza kwicara ahinduka. Yari yaje bumvikana na AFC ko bakwiriye guhagarika imirwano bagashakira amahoro mu biganiro muri diplomasi, ariko ku munsi wa none bubaye butaracanga izo za drone ko zirasa ku ihuriro rya AFC M23. Ubwo ni bwa bushotoranyi bukabije, niyo mpamvu AFC umuti wayo wonyine isiganye no kwigwanaho, ikibohora ikabohora abaturage b'abanyekongo bakomeje gutotezwa, bakomeje kwicwa nabi, naho gutegereza kuri Tshisekedi ngo hari icyo azakora nta na kimwe usibye gukomeza kubabuza amahoro n'ibi biganiro barimo i Qatar. Niyo mpamvu byerekana ko ku ruhande rwa leta ya Kinshasa nta na kimwe bagaragaza ko babishigikiye, cyangwa se nta ruhare na rumwe rugaragara muri ibi biganiro biri kubera i Doha muri Qatar ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, kuko bagiye bumvikana yuko bamwe bagenda barekura imfungwa. Hari imfungwa nyinshi ihuriro rya AFC M23 zarekuye za leta ya Kinshasa, ariko ku ruhande rwa leta ya Kinshasa nta mfungwa n'imwe bararekura, kandi bari bumvikanye ko bakwiriye kuzirekura bagashikiriza umuryango wa Croix Rouge, akaba rugenda uzishyitse mu bindi bice bigenzurwa na AFC cyangwa se na leta ya Kinshasa. Nimba AFC irekura abasirikare ba FARDC ikabashikiriza umuryango wa Croix Rouge akaba rubatwara mu bice birimo leta. Nimba leta nayo igiye kubaheza imfungwa za M23 ikazicisha muri Croix Rouge nayo ikazijana ikazishyitsa ahagenzurwa n'ihuriro rya AFC M23 MRDP. Niyo mpamvu bigaragara yuko burya ibiganiro bakibijamo bavuze yuko buri mu ruhande rwose rukwiriye kugaragaza uruhare rwerekana ko ibiganiro biri Qatar bari kubishira mu bikorwa, bari kubishira mu ngiro. M23 yagiye ikora ibyo byose bagiye bayisaba, ariko ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bagiye bakomeza kwinangira. Niyo mpamvu AFC M23 idakwiriye kurebera cyane ku biganiro, kuko ibiganiro
ntaho bifite kuzageza abantu kandi ibiganiro ku ruhande rumwe rurabigaragaza ko rubishigikiye ariko ku rundi ruhande rumwe ntibabigaragaza ko babishigikiye, niyo mpamvu hariya hazakoreshwa gusa imbaraga za gisirikare Kisegeti akahirikwa kuko ku munsi w'ejo bundi twababwiye ko hari ibiganiro biri kubera i Nairobi biyobowe na perezida wahoze ari perezida Joseph Kabila Kabange n'abandi banyepolitike ba Moise Nyarugabo. Mu by'ukuri ibiganiro byarakomeje ndetse hari icama Kabila yahise afungura cyitwa ngo Movement Sauve RDC. Mu bigaragara ni uko hagiye gukomeza kwiyongera ibindi byama byinshi bifatikanya n'ubundi na AFC gukomeza kurwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa bukomeje guhohotera abaturage, bwica abaturage nabi. Ico cama ca Movement Sauve RDC kije nyuma yaho bari bamaze iminsi bakatira bamwe mu bayobozi bari kumwe na Kabila ndetse na Kabila ubwe babakatira ibihano byo gupfa. Kabila we wenyine bamukatiye igihano cyo gupfa n'abandi bayobozi benshi bari babakatira imyaka 10. Rero kije nyuma yaho perezida wahoze ari perezida Joseph Kabila bamukatiye igihano cy'urupfu. Ni muri ubwo ngubwo nje ku busesenguzi bwanje nabona nuko Joseph Kabila agiye kongera imbaraga nyinshi muri diplomasi mu buryo bwo guhangana na mugenzi wiwe, kuko Kisegeti yaramuhagurukiye amukatira ubwo gupfa kandi birabyose nta kindi ntiwakatira umuntu ubwo gupfa mutari kumwe nta byenda wari umukatiye ariko ntaco byamutwara kubera ko ataba ari mu gihugu cyawe ngo uramufunga umukatire wo gupfa. Ariko cyane cyane ibyo Kisegeti yaragambiriye no kugira ngo abone uburyo anyereza imari ziwe imitungo ye, kuko Kabila afite imitungo nyinshi muri Kongo ndetse yari gifite n'abarinzi bayo bayirinda. Ariko Kisegeti impamvu yamukatiye biriya bwo gupfa no kugira ngo amwambure ubudahangagwa hanyuma asahurira imitungo yiwe. Niyo mpamvu Joseph Kabila nawe akwiriye kwigwanaho mu buryo bushoboye bwose agafungura ibindi byama ndetse bagafatikanya na AFC kugira ngo bamuhirike vuba gukomeza kwangiza ibintu byinshi, kuko mwagiye mubibona mu minsi yashize bagenda bafata abarinzi barinda amazu y'abantu bakomeye batavuga rumwe na perezida Kisegeti Chilombo. Ni muri ubwo buryo nabwo yarashakisha kugira ngo abanze yambure perezida Kabila ubudahangagwa amukatire urwo gupfa hanyuma azabone ingene azasahura iriya mitungo ye. Niyo mpamvu Kabila nawe agiye kongera imbaraga nyinshi mu buryo bwa diplomasi ndetse n'uburyo bwo guhangana, bahangane kuko bose na bose barashoboranye ntawe urusha undi ifaranga. Joseph Kabila ni umukene, Kisegeti ni umukire, urumva hagiye kuba guhangana kuko yahise afungura icyama ciwe nawe bagiye guhanganamo na Kisegeti. Mu by'ukuri Kisegeti nawe ntibigiye kumworohera muri iyi minsi, agiye guhura n'ibibazo nawe bitoroshe, agiye guhangana n'iyo AFC ahanganye n'ico cama cafunguye Movement Sauve RDC ca Joseph Kabila. Urumva nawe mu by'ukuri nawe ntaryamye. Kisegeti umutima urahagaze kubera ko hari abagabo bamuhagurukiye kuko nawe yabahagurukiye, yagiye abakatira ibyo gupfa ariko bazavangwa na nyina wundi yabyaye umugabo, nabo baramuhagurukiye muri iyi minsi. Nawe natareba neza ashobora kuzahirikwa mu minsi itari myinshi. Rero muri make nuko ico cama cafunguye kandi kigiye gutangira gukora kigwanya n'ubundi ubutegetsi bwa Kisegeti bukomeje guhohoteza abantu, bukomeje kwica abantu, guhohotera abaturage bafatikanye n'ubundi na AFC. Ubundi leta ya Kinshasa yo ibijanye n'ibiganiro nta bikomeje kubushira mu bikorwa, bikomeje gukoresha za drone, ikomeje kwiyingira za drone. Andi makuru dufite nuko hari abasirikare b'abakomando 200 bambutse muri Kongo kugira ngo bakomeze bafatikanye na leta aho gukomeza guhungabanya umutekano w'abaturage, barasaba abaturage bagwanda uburenganzira bwabo. Ariko ibyo byose bizatsindwa kuko AFC M23 babirimo neza kandi bafite n'abanyepolitike babo nabo babihagazemo neza muri diplomasi. Haba ku isasu AFC ihagaze neza, haba kuri diplomasi AFC ihagaze neza, ndetse murabona ko hari ibindi bizama bikomeje gufungura bikomeye bifite abantu barakomeye bigiye gufatikanya na kugira ngo bakomeze bagwanye Kisegeti. Ico nababwira nuko umusesenguzi bwanje Kisegeti uyu mwaka tugiye kwinjiramo ntabwo uzaranga Kisegeti atarahirwa ngo ave ku butegetsi, kuko abagabo bamuhagurukiye nabo ntiboroshe. Mwari kumwe na Pacifique Kamunege ugenda usesengurira hamwe mu bivugwa mu karere hirya no hino. Mukomeze muragenda tugeza umunsi ku wundi, mukomeze mugire ibihe byiza.